Sengimthumele $5 plus 4 sekuyi $9 plus 1 kwabanye $10 lama biscuit sekuyi 11.50 nchayetenya sithe sifike endlini hayibo ngathi kaphume endlini uthabo ngase ngicela inamba sika mama zala ngampromise iPhone ngase ngisenda imali ayibo ngase ngibuza wathi kayibona ngase ngisenda futhi ngasenda ngathi ngikhathi phone nazangibona ngalimali inhliziyo ayizangibona ngase ngicela ingubo ngabona udubo nganathi Zulu wayesithi ukuma period ukuma days akhe zange kwangiphatha lokho ngemali engase ngiyikhiphile ngakibo la engimphile ebuya imali yokugada imali yokuluka mina ngangifuna okwe one day Ebati wangilahlisa wabe wayengitshelile ukuthi kuma days akhe ngangizamtshela buya phambi kwakusasa ngoba wayethi kusele one day akasange wangimeja njenge thermometer inhliziyo yami ngubani ozayi-operator hayi uthando lunje sengivomita inamba yakhe efonini mina ngiyadeleta sengizadinga umuntu ozangikita ngiqinisile angisoke ngamjita $5 plus 4 sekuyi $9 plus 1 kwabanye $10 lama biscuit sekuyi 11.50 nchayetenya sithe sifike endlini hayibo ngathi kaphume endlini uthabo ngase ngicela inamba sika mama zala ngampromise iPhone ngase ngisenda imali ayibo ngase ngibuza wathi kayibona ngase ngisenda futhi akusela plan mina nzamlobola sengifuna ukumthatha ebe ngumfazi lapha ngangifuna ukudlala ngangilambile ngibulawa ngidlala ngangifuna ukusukuma nothi ukudlala okwamanje sengithatha yena mfuna ukumushada mina mfuna ukumuphatha kahle mfuna ukumuthanda and mfuna ukumugcina kahle mfuna ukuthi agqoke kahle mfuna ukuthi apheke kahle esami isinqumo isinqumo sengisinqumile manje esami isinqumo isinqumo ngisinqumile manje sengimthanda mina sengimthatha mina sengimthanda mina $5 plus 4 sekuyi $9 plus 1 kwabanye $10 lama biscuit sekuyi 11.50 nchayetenya sithe sifike endlini hayibo ngathi kaphume endlini uthabo ngase ngicela inamba sika mama zala ngampromise iPhone ngase ngisenda imali ayibo ngase ngibuza wathi kayibona ngase ngisenda futhi